Shubor nakaslem jong unongsan hima. President Jongka Ribhoy Youth Federation Sengkemi ubak bipul thank you. Ulapan pa wa kasengkan ay ka jingkershan barat ba ikinong yalam shnong hapok katan blok 2 kibadan hapok kshatri jong kasenjuk kirang ba shnong raj nong tung kibala dawa ba kishnong khasi baro kibadan hakate katan kiriban hap shaka jilla Meghalaya haka jingpen bet puat ka baar hapadeng sarkar Meghalaya bat Assam. Ya kani ubak bipul thank you lakran hadian ka jinge kanduk kerpang bat kinong yalam shnong jong katiga than minta kasngi kabala pelong ha kasnong maulas nai ha kabalawan ban yeshim bentalang da baro kirang ba shnong kathan blok 2 ha kani kasngi na kalyang kinong yalam shnong kilapan paw halor ka jingdawa ka jongki kabakila dap an pensnguru shaw menteri rang ba ka jela ukan rat ke sangma ha kini ki khandiat sngi baladap babaro kishnong khasi hi baro kibadan ha katiga than kidei banwan hap lut baro shapok ka jela Meghalaya. Yang jungi kari boy nutrition ya play kerpang ya ki rangba ki riu tumen ki balawan ban ya selok ban ya syong ban ngi akan digicingelang ke balap penbait na kari boy federation mentagas ngi hang ni apa mo last night ngi simkian la kaliang kaseng hadin bangi yugi ya ka jing kara jing ka sarkar Meghalaya ka Assam ba ka sedang no ya ka phase 2 ya ka jing penbait put penbait sam haga beri dispute area ki ba don hag jelahi jungi berkawai. Te haga ni phase 2 kumbang itip ba ka sarkar kan stang ban yekran tu ya ka block 1 block 2 tengi ka ribuit federation ka banadu mensua ngi chu ya jan ya slok ya kran tu bat kini ki samla nongkit kam la ni ki nongelam jong ka sang Kalbi Student Association bat kumju ki pajba jong ka te ka than kalong haga beri bat kini ka block 2 ngisim try ya ka jilong try ya ka blok 2 ba ka dehi ka penta jong ka Meghalaya berkamtam jong ka jingpe jingmi jong ka administrative unit ka Riboy district de haba ka layak ya ka phase 1 kadon kindiak hangno ka jing yosngo jungi ba kadon kata ka jinglet jong minister ba ha ka jinglet minister ngi ipun ba na kaliang jong kinong Assam hasulok ki peta ba ka de jong ka Assam klaim da don ki perlok ki bah para jai berdeu jungi na kasih la syurai balik ke Assam ni osnguru ya kubur ha ka phase 1 ha po ka stong mai kuli ya ka ju ka jaka ka lum jing tap ba ka dei hi jong ka stong mai kuli ba ha po ka jela Meghalaya bat kumju kata ka pung ka balasna lembaga skim MG NRJS ya kata ro ki yong bangila ni aino ya ka ni ka pung nama ni simno ya kata ka lum jing tap haba kadi ka jui ka jaka jong ka Meghalaya jong ka snong mai kuli handi kinang ong kumta tengi ngim kwa bakan jia yang fisin ya kum kini ki jong betput apo kadi ka phase 2 ka baki ekran hi ka bidi berkani ka blok 2 tengi lalum banwan jingtip kenang ba ngin syai bat ka sarkar kan simlang ya ke ka jing penbait kana kaliang jong kini ki rangba snong ki temen snong ki badon apo snong ki ba blok 2 Tekai larangi pai larangi wat benya ya ka jingtip ha ka jingelang ka balong ha kini ki pelai ki beladap apo sabuda ha ka ba kidon armut ki arliang mamla na kaliang DC ka DC na po ka Karbi Anglong West Karbi Anglong berkumju DC jungi na po nadu na ka jingkeli ka di banwan bangi kentu ya ka kentin blok 2 larangi kan pa tangi ya ka nongtung ka jungi kini ka prateli snong ki bangi don ni sempet na kata ka penta kabala peni lemba ketika khalai terik notification pon khalai terik kabaong na po kawa umkhen kabe senda bat ke lum cingka hulu telada kalong lada ka blok tu ki simpen pantang lata kemut kala dei lupa ke penta jong ke Meghalaya telada ki ong bakade sarus dan janili kumba ngitip kabaong ka khasi states kabangiyo lum tip ki ong ba na umsoy sya umslong na umslong sya umserli na umserli sya yam kanang dei hi ka Meghalaya ka kum ka map jong kata ka khasi states Henry menta ngikwa na uput ngimkwa subon pai siki barim na ru Henry ngikwa pat bakan syai balada ka sarkar ka ya da ka sur jong paiba ngikerman scam ba ngi pay ke population base kum ngi bun Henry kimdi benrung kum kinong tu apo kisnong kijungi Henry kidi ban ajing tip kenang ba ki pajba ki balai bela sya ki pentor sya ki lengka
Kenya don lang harta kajaka ban pensisa ba ngibun mangi gijai bendu kasi ban ikwi gijai bendu hapo kani zaka. Kani kan long hi ka jingdawa jong ki senjuk ki rang ba snong ban ki pajba jong ki nong snong blok 2. Ka RBWF kam kwa ban ya kran hakabidi begini kam Henry kan ai ke Cingkersan ke barat ba ya ka senjuk ki rang ba snong jong ke blok 2 ban ki snong para marjan ha kite ki than dispute area jong ke blok 2 te laraja pa ka sarkar kam khot kam sim ungranted ya ka jing peni jong kini kiri rangba kiri teman ki bala im hapo kani ka than dan nakal yang ka sanghi kanamla berpediang ha ka bidi jing ka kaifot ka ba kani ka sarkar kan sepenmi hadin bala pendat ya kani ka phase 2 laraja ha kani ka kaifot nginmat biang kumju ya kate ka jingmat jungi hapo ke Bogla para apo khana para area kemana kalian kaseng kambansi kaban penpau ya ke jing persya ke jing yaki halor keni ke isu bat saisen khadu khadwai ngiong balada keni ke sarkar ke kran ya ke kaipot ka ba arja khadwai ka ba ka sarkar jong Dr. Mukul kala peni kamut kidi ban khot ru kidi ban peniru ya kamap jong umukul sangi ipaiba kanang bangingin sai swaba kani ke sarkar kan ai karai ba kani kala de jong kasam ne kani ke de jong kamai gelya kini khaprat ligis no lalengi wat jingtip ya ki population base ngilap ba kidung kumba pra hajar tam ki de ki nong song snong ki khasi bayar ke jungi lau di khrem upna la do boi wa te lalengi sim ka jingdon jong ni u karbi kiong ba ka kim palat ya ka ar hajar Handi lada kaya cisa kumboong na kaliang bu sar kontrak sangma ka bangin sengap hi na kasur jong ki bubun balang kamu kita baro ki khaprati ligisnon ki lade hi berwan hapo Meghalaya ka balai kalong ba tang kita kani kecing benbet ka ong bangin sengap di kasur lalaki ong kasengap tang kasur kamdi ban sengap tang hi ta ki khaprati ligisnon nginang don su sa kumba sautu ligisnon ka bana kaliang kani kesenjuk kirong basnong jong ka border kin sali kendu biang ya UCM baran buram jungi bat kin sa ai ru ya kata ka jingtho ka bakini sau tu ligis nong kilasan palat ya ki sau spa san spa ligit luming kiban IT sya kate sya UCM penpau ba kini kisnong ru sau tu ligis nong ru kibun hi ki nong susnong ki bede ki kasi ki jungi te tangkawai ka bangi kwa ban bakani kala patai kubur kalong ba ka jingkran ha ka jingi kendu jongpi usia mereng borong bat ki rangba asnong jungi na ka blok 2 haka kendai terik mulai Agos ajar arbuat hapo conference room hapo main secretariat pila pensngau bangin sengap dekat sur babun balang ai bakan long kumta Henry ngiso hanglo pat piong bangin buram ru ya kata ka jingtho ka jingyata kata kaipot jong usnam arja khadwei Henry la ya kran ya kani tata kemut ba kala long ke pangiru ngin hab banti benia namang ngila keli bakini girang baslong harusam arza kharwei ha kapor ba unang dehi Dr. Mukul sangma kumbu menteri rang ba joka jela jungi ulakhot ya ki nongsong slong bak kirang baslong baki noelam joka senjuk kirang baslong jong kani ke blok 2 ban peni ya kata ka slide kabala pen krek nakal yang ka sarkar Meghalaya kaba peni ba baro kisnong kasi kilawan lupa hapo ka sarkar Meghalaya Henry ka balungo apa habang ngitip bat menta kiong blala ka dehi kata ka kaipot jung stem arja khadwei habang ngayakran ya katu kan ni kiong ba ngin hab ban pek benia swa ini kaipot na markat kung ka jingtip ka bangiyot kalong ba kidan stang kumba sauteli kisnong kiban sawan pat haka jaka ka jungi kita ka regional committee ka sarkar kala penbet baro arliang nadu ka sarkar Assam nadu ka sarkar Meghalaya bakin bu no ya ka regional committee bat kai ka bangi lengo kai ka bangi susi kalong ba hakani ka regional committee la control ya ka Karbi Autonomous District Council ka bangi tip kung ka KAAC kila control ya ka KAAC bakan long member hapo kani ka regional committee Henry kabalungwa pat ka United Khasi Jantia wala na kalapia arliang lo wala na kini ki atli ki Autonomous Council
balai nak kaliang usar kodat sama khot lang ban kutup yaki haka regional committee nama laringi pej yaki kot ibarim bapai nadu usan tho arhi terhadu mentai kadai his council kabaya khon banyo kata ka United Khasi Autonomous Council kabaya khon bandawa baka blok 1 blok 2 kadai benwan apa ka jela Meghalaya tinggi nang yo ka jela usnam ka kendai spa nyopu wei nyopu art handai kani ke isu kala arise nadu usnam ka kendai spa sanpo pembong ibim ne nadu ka ubrai ba ar jung usnam ka kendai spa sanpo handai ka jingbam don mental ringi kran ngidi girang basnong habangi ngi penkup rang basnong yo ya kasanat hangtu kala to shai ba ngin pei ya kli bru ya ki kendo la ni siap dan ya ka dulia ro ngin jula ban ai mangi girang basnong la ai di na kaliang jong sim la ni ulongsan jong karai ni jong hima henry menta mana bo pei pat ya kini sim la ni kita kilongsan kadai dis council kamu ka kendo ka siap hi ya menta hi tagadi balong kli hi ka dis council ka Sarkar Meghalaya te ban beji kalong ba lada ka Government of Assam kadang buram ya ka District Council jong ka Karbi Anglong balai ka Government of Meghalaya haka jingelam jong ka Sarkar MD kamburam ya ka District Council ka Badan Hapo Meghalaya kata ka di ka we jingkli ka ba ka RBF ka bu hang usar konrat ba na community kinla banjuba handle lamar lalai kran ya kendo ka siapi kadai ka District Council ban ya kran lang namar sovereign officer jong ka District Council hidai kisim ki lingdo lane kita ki longsan ki baran hapo himai ma ki pe kendo ki siap ki kamtip hamaki lada ngikran ban ya ki Sarkar lane ki nunu ki meli ki badan association ngi don ru ki Gorkha student association bat kumju ngi ke riboy federation ngi lakran ha ka tigas ngi ba ka jingdawa jong ka Karbi student association ka baong ba ngin buram ka Sarkar bor atli ki Sarkar na du Assam adu Meghalaya kin buram ya ka gadget notification jong muslim ka kendai spa sanpuai kata ka di khalai tarik April ka kendai spa sanpuai ka ba ki kedo ya ka jing sna jing thauno ya kata ka Mikir Hill Autonomous District Council telangi pe ya ka put usam ki tho ha ka bedi ba ka than sat ngi ki ong ba ka de na po ka umyam ka dong sha ka hands down the Ken River to the mouth of Umlet and up to the Umlet River again. Te baki tho ya kata ha kata ka demarcation. Te andre ngi kiong bangi nakalyang Karbi student association kiong ba day ban buram ya kani ka notification ka bakhat lai 3 April. Te andre bangi page pan ka jing tho ba kiong ha ka south east jong kani ki kedawru ya uta ulum jingka hulu ubulandu lai hajar sispa nyoku pra meter above the sea level uda jingka hulu ulong put usam ka biri hende ra bangi tip sai ba jingka ulum jingka hulu udon siliang jong ka wa ken te hakate ka jing ya kendu jong ki arliang kita ki DC na apa kili yang ni ka RBF ngila jubab ba ni support ya ka jingdawa jong ketika seng Karbi student association ka bakiong ba deban buram ya khalai trek ladangi pe nama jingka hulu umdon belum atli nilai teli la mention ruang ni ya ka meter altitude altimeter jong ni ulum bani kerman biju ulum ubodon sa siliang jong ketika senong siliang kawa jong kawa ken Henry menta pat kei ka ba kani ka jingpan pe jong kani Sarkar menta ngiai kublai ya chief minister buram jungi kalat sangma ubala simkhia bangin yo no ya uput usam jungi nama nadu bangi yo ya kejela ngim dan uput usam bobiang andre kani ke Sarkar menta kala simkhia banwara no ya uput usam mengintip andre apa ya kata ru ngim ko apat bangin du pat ya kisnong kibahap hapo kejela Meghalaya kibadai hop manhap po jela Meghalaya mansu ai kumbangi du nong lupa ya kiti kisnong ya kiti jaka palat ya ki kilometer square kilometer di Badon hapo ke Riboy district na du Boklapara gabangi du kumba point san square kilometer pat kum 1.01 square kilometer ngiladu pat hakitan Khanapara te kumta kamdei banlong siliang balong tang lada ka Sarkar ka kanyat kat kum kajing lenti baki layat hakani ka phase 1
kabas ngap ya kisur jong ki bun balang tena kaliang ka RVF lu kan ai ya ka jing manjur hanilala jaba kin ya no ha kata ka kai pot jong ajar khatwe ngim ban se ban ong sa usar lembaga kelan partai kuar sya ka sarkar MD ba ka de ban khot ru ya u menteri ramba barim kenang ban syai namar ha kani bangipan dan kipapan lembaga political department kilap ba ha kani ka ba kipeni ya ka kai pot ya takamap kipau tang sau teli kisnong kibalong kibanwan hapo ka jela Meghalaya kata kalong madan umuang ka sabuda ka ding khet bat ka jakeni da kalong kumta kamun nginaldu pun teli kisnong omso tangki nakiti ka prateli kisnong hanre ngiladu hibaro ka prateli kisnong lang isim lang yakini kisnong kasi kibadon syarum jong kisnong umat ro te kay ka ba nakaliang ka RVF kadon banong ni bakani kadai ke isu kabala mi nadu kipor ba mensuat nadu kapor ba ka sarkar ka sang ban ai ya ka mikir hil autonomous district council nadu tu islam ka kalayat ka basyaban penbenai ya ka council hapo ka sarkar ka jela Meghalaya bamenta kalayat ya ka serbe nadu ukan nyutrik mulai baar ka kendai spa sanpo bar kala penkut ha u atulai trik mulai baar ka kendai spa sanpo pra hagajiai lenti banwat serbe tagisnong khasi penban nak khalai tarik jong ubnai April khatkanai spa sampuai pan kila penmi penban ya kata demarcation jong kata mikir hil autonomous business council ban lembaga ni ka jing penmi ngi pun ba ka jing persya lalu gipon mensuala persya bat kila thong lenter hadu sampu pra nadu sampuai hadu sampu pra kila thong banwat benti binia ya kan ni ka jaka ngiosngo na kaliang jungi ngiong kadon ka umlet hakathan sep ngi jong kate ka mikir hil kadon kata ka umyam samau jong kata ka umlet ka ba hiar sa po umkhen henry don ki boong na ki perlok karbi ki ong ba ka umlet kadon hang ni po umru kalong ke ka ba kalong kontradik de halo kani ka jinglong kontradik ka ba penlong hadu kini kisngiru kimsim lala banwara ya kata gajing penbaik uput usam par hadu mentahi kanang sesakut kongreng puntu hakabidi ban syai uput usam jong ke blok 2 ke jungi re ke belungo yangi padba hi kalong yangi sembalang kalong ba balai kita ki district council kinong yalam la kita kinong mikmat lane kita ki iem jong ki iem ki badon ki basong hasuki balai ki mekran lang ngingi trange bangin yo no yo uput usam lojong ni trange bangindon ke jela bola biang uput usam niaro ini sarkar bagala slur ban sim ya kum kani ke isu ban pun betput hakum kini ki por ke balajan ni ke election henry wala kata ro ka kwa bangin yo no yo uput usam henry larang yong yo no uput usam pat kimbe kin ban le klet pat ya kata ke council ka babat ya ke jaka ka pet ya ke jaka puta jungi ujai penduduk khasi dan le pena henry menta ni dawaru ya ke dis council kidi ban keran kidi ban dawa ban nakaliang jungi rungi dawa ba kidi ban kuntup lang balala ja bakin kinum kuntup ha ya ka dis council nginang pet kapor ba kanangwan nginang song lu bat kisau tuli kisang ban ya penbet ba halo gani makajing kenduk mendasi kalong tang ban syai ke ka benta nakaliang kisunjuk bat kirang basnong kibaran ha gani ka area kidon ban ong sangi kisang balang ngira ngai kublei minta kesini je kendo kalong ke persisok nama ngilap khatratli snong ngi ro sautli kisnong ki wara ita kejing tho ke balai soi ke balai spak tam ki longi ki ba ong bangi bun ki khasi ban ngi di banwan hi saka jela Meghalaya tengin trade ya kani ke jingai nanti yang mentangi pala ban ai conclusion kalong kumno Henry ha ka jingai nanti jungi ngi nang pembena apa ya pajba lemba kilat partai kubur hakis ni banwan chief minister bodon kami juga jela Meghalaya bagi layok bagi keren pan ai ikut islah di bagi ada pan somen makin ini khat ratli kisnong di bagi ngilambu bagi dei pan pun ada ya kasih kok jela Meghalaya ka baar ka mga kwa bantu kitin hatin kupor ka simulu berkecil ban air sini ro na kementerian yang baga ka cuba ba kutu kupor ka beliau ka insuran ka usian ba ai ba
bayi kisnong kasi baro kiba de kisnong kasi ban penghap be siapa kecelami kalian tengah sukwa banbu pat kini kicing kerpan ha kini kepor ba na kalian chung ka sorkar me kalian CM badan burom bat ki minister di badan hapo ka sorkar kini kepor hadin bakila de ban thung ia kini ka regional committee nang bang katung kicing kular sumbu CM ha tu kepor tolong ba kin khot yang iki no sinsar senong dan kalian semika kasin cukup rumah senang rumah ibu yang ini kecil terpan bahadin baka sorkar kalau ada bantung ya kan original committee pin sungha ban kenmau lem yangi ban pentip lem yangi kenang ba ngin suhu ya kan kapang suawa pensim ya kan kesucam ban penbek ya kan ka Kristu kabamut ba ngitip ru ngio ru cintip Bakum balacia haka di kaya cimpun baik ke berempong dan bentar kenika kenika indri kulit cakap balai bakadon kaya cingkulumar nama rupanya kalian sorkar kamsim lo pentip ikino sisar senong dirembak senong ipai ba kim tip kita kepor ke baki pun baik dan kalian sungi ni suak ni ang dot ba suang ba kin le ikan ni kam ba kam tam akan kepor mungkin pentip suak yang ni ka sencukur rembak senong nang bakirong buat senang barok intip bat ngin nang bandai kang nak bentai ke tidak sini ke ngakapat ba himdai banwan ban penlong ya ketika cini ya ban yurip yo put usah menmit ngakwa ban usai kam dai menlong menmit jadi menlong ke sini ke besai ke besit ban ka ba mangi kini sisar senang barok ngintip dah kebijakan lang. Lada piwan petum lada piwan pada kabari kebetul kemudian kalong menmit menjong kemudian nak kalian ki kinong sinsar senong jumlah apa tip dekai kebanci.